Mwaga yai kwa mwaga wonde ngesu cha ndeulo imoja ndiwonese abafika Abinda oye Your Excellency Arampa kubuga Arampa performo yenda Wakuyima kumzimba lwelezi kutambuka Bibi oye Apita oye Your Excellency Awa Jackson Kayuni Wakuyima kumzimba kusoro kutambuka Kauja nibona bato kwa TPP oye! TPP oye! Wana wakumenya kuyoya wana wino hawa. Wana kanyamata aka kanyamata. Lightwell. Yeye huyu mnyamata huyu Yeges. Lightwell Mahove. Ndio kuima kumzimba Solola. Bwana kwa kupita kulia kusoro kuchwa pakati aki Mwanza akanipa takataka bwana. Kididi wewe! Kididi wewe! Leta nini bwana? Your Excellency, the Honorable Humphrey Muntari, the representative Honorable Jacob Hala Nduna, Bwana Babu Mkulika kuti mnyamata hapa hayama greda Lui Mzimba apelekezi Your Excellency. TPP oye! TPP oye! Your Excellency, Banyamata manani kwa abisa kwa maundu ndibedo baba banya kwa masaka kumzuzu Your Excellency ili kuno marumashipani tapogani na mauki abili ngani mwanta myoyela chikuba kwani kuchetusomesha kwa kumzuzu watu wa kumulidishani wananjala Ndeula Ndiapembe Honorable Enoch Chihana kuti wafike wena omo ajuruka memo mukera bengi tukatilo mujabanya kanjamo boko Jogo Joy umtengo huko Joy TPP oye! Tupulika makora kati Mondari enjale chakwera panchi TPP oye! Wanarume kancheti jioni wanakazi competition pano TPP oye! Professor Peter Mutharika oye! Professor Gertrude Peter Mutharika oye! Chapi Muhango Mtua oye! Mama Mzomera Ngwira oye! Mwenzako wanarume nchini kwa Professor Peter Mutharika Katundu Mzito nchini our first lady kuyamba pa 16 Mateno Koloko Mama Gertrude Peter Mutharika nchini ya Vice President Japi Muhango Omaso Regional Chair Omaso ma members wetu wose wa National Executive afford mulipano nchini sikumwenelerani
ine bwana Jabe Muhango wa kupokelelani ngati Vice President Northern Region. Ine bwana ni kupokeleleni on behalf of the Blue Alliance, Afro DPP Alliance. Yomwe imwe bwana ni mwe presidential candidate, so no, not only wa DPP, koma DPP Afro Alliance. Sana imapano bwana ni kupokeleleni mwa mpoto yose. Bwana watakupokelelani na mawawili na marundi huo. Bwana anangioya pakasungu kura na yoya madimupa kuno na yoya madimwenekwa mpaka mwana waletu chakufa nchiana baunda wa kipani chafo ichi iwa na DPP mubimira ngati presidential candidate. Bwana 2 weeks ago nikawapele pano kuwalongosolera wantu kudimwe mpinga muzawatauze ise eneko programu itu tinamanya jaziri bwana akwiza jaziri nga mwima hapa koma wakakumba iwa mfume chomene akawamala mwanga isipati wakafume mdalawini wafume pauli mdalawini wafume pauli bwana kumati mafuma kajuliza mpungo chale chose Nangose akipai mripon Jaya Madubuti Muribai Mwanga mkona endi mrokwambi Kuyamba Ndio sanga kwambi Kuona DPP oye! Kama ndo sana kwambi Kuona unyingi otero Sinane before a year. Yeah, happened. Put in Wakompoto and have agenda. Ndugu zangu Mandipona aje. Mandipona? Oka nani laga. Kama so ile ni maukona ni kwambi. Nikafika kwa agenda ni mali basi ndafika kwatu kumpoto ndafika kitu sokali kumpoto choncho ndiyofana kwambi kodi mabulanzandona wadi fasali moyi pantantha itale ili nakofani kwambi kwa Mranisoy ndikuzira Mranisoy ndikana mkhope zanyu usanga ndikuzoa kujitu Mranisoy Bibi moye komanso ine nakufali kwambi ine nabula kuno wipikeze kanukulusen kuli basema 16 ndikisangwe kakikulu kwambi maybe the biggest in the history of this country. In Ndinavomena, kwa imanso wa kiwele, of president, kiswaka zinso viwele, zilivyoye. Kayamba, number 1, dufra kutosa, former Loipa, Lord MCP. Zilivyoye. Takui, Bisogmanda, Zipo Lasopano, DPP, Afodi, Dispanzina. Zipo John, Josana Wande, Monga Nanya, President Estonia, for August 2018, after the next, Nana Georgia was able one day, if Malawi is not careful, one day evil will rule this country and Malawi will be held hostage. Mukupulika Kingereza, Mukupulika, I know everyone here speaks English.
Kwa hiyo ndio kufunza kwambie. Kwa nana kuna sikengea bali sama ziko ina antoipa afama ziko ina ndibo ifamai laka kapo de maonado ukapo mpawi ukapo njaa ukapo zonzido ukapo bala ufu kudi muntu yangu ukumangira umwenge ukumangira unepa intaneti ukumangira ndukapo mena ndiye ngania kuti tlaka ukapo ndiye ine nakokuya kuna setula 6 ndikupuma sandino iko Zenga manga ziko ino Uzikai ziko hapo ino Wokomela antuanse Otaki musumozi katantu numozi katantungo mozai Dili wale Onse muziko muno Atale usanga Munga naona Report of the United Nations Inayakudi from 193 Malawi the number 2 on Pakistan command on the Pakistan and I need to son family the son Zanga the son Zampawi para nyumba para nshido para kudia wepa ana patuza kusoko zaki soni kwambi infeti lele manifesto yake kurikamba September 15 secondary school in that time yaule the Mako in the Kadapula Mako parents are made something amount of school in that time I am Lonto Kaiba Manifesto La Sopano Mutingerezi Mutinyanja Mutirumuka about 500 pages. Nikubema kudi mwerenge Dumeta imbame Paizosia siana Zime ifa ulipange munu Malawi September pa September Ifra kusinta ziko lino Kwa kusinta Monga za chuma Kwa chuma Chitoke ku central government Ipida ikizimanzo Rural areas Ndama Chitoke ku central government Ipida Madiamani What did this year say? It's had the budget. Let the budget develop as one is Sewu, Masukuru, Gosea Komanso, as a man Shiro and one is Mamo, who not have to look up to Shiro oil. So when Ghana is ready, Matan, the better means. Give me away. Now, if I look not like me. What is the day? Dr. Lukuti is water. Negro Elanu, Munaguisa, Mabojan, Makajan, Wangahema Gulisa, Munga water, Twaziano Mukanda Muga. Mubia Kuriana, Mubila Mukabote, Jerigoye, Ena Munanda Ndama. Makamana ndama atakupa ndama zisitenge tenga ndama kwa mtabome mutabote ndama zandizanu ndami sonfeanu ndina kupa sayo kulimbo buye ekepo ndami sonfeanu ndamu mezo nde mtabode chaula kupa ndama ya kwa mugore tifamsnagodi Malawi atae wantende komanzo apile pasoko
monga nanena 2019 kuti ngati mpachiri kuko muote DPP ngati mpongubira mafoto DPP ngati mpongubira komboyo ne musangena mpanizira ngati mpongubira ufu mtendere musange DPP wangani mpongubira mkhanda kabla mkhando musangena tambo zimezo ndiyo munakwa tu 2019 munakwa ndikuthamanyisaine mwachitonge koma that's okay ndakakhuja ndisopana ndakakhuja koma timbane kuti msabowose zimenezo pa September 16 musafanire misekerenja yanyu pa September 16 mtawate kuti mitambala mezo ndikimanga 4 kimanga 4 basi inoti kabadini usabula zimezo yosabuda kantrasezo choncho tikopela kunzuzu mphayaza ndikuzoka mbiu tidabya tikadawina like this celebration paranganeka. There you go. It's like a celebration. Let's hang on there. You go come up on the Lord Georgia. We go and say, that's fine, they are both, I say, when they will not bring out the care, they will come below and say, you go on, you go on, you go on.